Buah sersak berduri-duri. Hatiku rusak ditinggal pergi. Tak ada nyai keman. Mudi kena bolona baru. Hai na, ba na, teman ke boh na de tengok na ba. Tahu le mah. Ba na padi ba ai no. Ba gah kampung ke? Nah, bolona baru na bukti dapat sabo ni. Ni na bo. Ai ni na boh chứ ba na padi ba ai pa ai kan. Bolona yan ni na tua je dapat nya na tua hai ti masa. Ya yang kedua jarang duroji. Ba, je ku ba ni ba. Yut nhau ba kolesterol. Baru-baru basah ya kan. Nyan lagi tanya kan tiga ada merukok kan. Merukok nanti. Pugleh janu-janunya madum. Ni mata aku tunjuk dah. Pakai man. Nyo Pak Luna je. Ada kan nyo pak ini nak buat tu. Cuman apa? Ni pak tu sang na bo sang pak je orang dari abo pak ai. Pak dah. Ni pak nak buat tu. Cak pak je dah. Je pak nak buat. Cái gì cũng bỏ chứ nào nha gì chứ bỏ người cái ban đời thật là bỏ đứt pada nama tauro kilo macam pot kilo ya bo Luna hay awak lung sun nyo bo Luna bahasa Indonesia bo tirsa nya apa beli mungkin lah kenya tirsa roh anak bang tepu beli buah sersak berduri-duri hatiku rusak ditinggal pergi tak ada kenya keman tirsa berduri-duri buah sersak berduri-duri hatiku rusak ditinggal pergi hai kai ja ai di kayaknya kai tinggal di nah kalau rusak kiraan juga dah kupak yang perle kan dia nampak dia gobat orang budi sao có đã chơi con tay hôm nay năng ăn chơi này chơi orang budi đã chơi đã cùng thứ po nó thôi có hana có đa chứ hàng cái có đa ai thôi đà nè panjat pohon Luna Maya. Mana Luna biasa? Nyo boh Luna kon Luna Maya. Nya yang ka masak ai Mamudi. Ka kuneng. Na surung kono ontang. Malaga tak ku ba no. Ya, ni hana kenang tanah kan. Nyo ka masak ka kuneng. Di tak prom Mamudi ya. Prom 2 euro. Ini guys. Ini boh Luna, ini bukan Luna Maya. Hanya je obat paru-paru. Bisa untuk obat paru-paru perokok yang sudah kena paru-paru basah. Sangat bagus, sangat mantap ini untuk obat tradisional. Kolesterol. Ya, ini bentuk buahnya seperti buah durian. Rasanya beda. Kalau durian kulitnya keras, ini kulitnya lembek. Manfaat ini sangat banyak. Top Marco top ini. Ya. Ini sedekah dari Bang Budi untuk saya kreator. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini untuk mencegah penyakit, segala penyakit yang ada di dalam tubuh. Terima kasih Bang Budi, semoga ini mudah rezekinya Bang Budi dengan kebaikannya sudah memberikan buah Luna ini kepada saya. Amin. Yang lang chu lương ấy. Yang chu lương ấy. Yang cây cạp. Chu lương ngon gì đã dạ đi, đã nho cầm pè nhanh đấy. Puda-pudu ini no. Be, kan chu lương đã nho gì đã dạ đi như thì Tapajo je kan? Tapajo vậy cái nào. Okey kadang pudu mana? Be ai đâu. Nyopat ini cina botu. Larayu. Ban. Hai.
nampak tak botu dah hanangan ni tak bos saja. Kadang tonton duk perle deh kan. Yo dia tak bon duk tonton perle. Nampak aku tinggi le di batoi. Lancar pahala. Iran kering baju yang. Ilung sering. Cukup macam. Anak kong pula ji. Oh dang ke ji liup. Cukup paten. Nah dua bo. Ini puas tidom. Raya tak tidom ko. Thì đom pèn. Oh tidom peng nah. Cái ulang cái lẹ thì đom pèn nhau kia cái bàn. Nhị cạp nhau. Tại nhồi nó bây giờ đâu chứ là cái pèn lên mót chủ, cái pèn thì về bây giờ nó. Ulang cả thế nàng cầm nhau bao giờ. Cặp le tidom Cái đom thế nàng cái nàng làm cho ana pèn ra bài cả cái chạp pèn nè. Igli de thake di ka tidom yang. Apa ru deh? Nhau bao giờ. Binasa dan ti. Nhau bao giờ ulang cái lẹ cái thì đom pèn gì nhau cái lơ pèn cả bữa Ya dia. bữa cái cạp thì đom đi cái na pèn gì đây. Ni tajam warna rayu ni betrungga. Mama yang dah pu yang hitung tuang. Oh, main tak bang. Ini namanya tidom duit Thì đom pèn. Tidom peng. Nhảy cạp lên thì đom nhanh tại nhoi tu biết được cuộn nó cũng mông bê pèn này. Tidom hitam je malam mulai lang teh. Là cái nhà. Ya boy. Tại cứ mày áo le thì đom nhà nó.